Rojbaş hevalên hêja gelî Kurdistaniyan. Em ê bernama xwe berdewam bikin. Hefteyekî seredan me bo welatekî çêbû min navberda lê em ê dewam bikin. Li Parîsê. Em li Parîsê bûn. Mixabin wan roja karesetek mezin hat ser milletê Kurd. Zarokên Kurda dîsa dewleta Îrana dagirker. Tenê ne dagirker bi rastî hov. Gencên me her roj gencên me dikuje. Ser Ramîn Hüseyin bi rastî me jî hin tişt kir, me hêvî kiribû. Ev car ev gencên me bijî. Nebû li gel em çareseriyek bibînin. Mijara me îro pir giring e hevalên hêja. Kesayet û dagirkerî. Yani koletî kesayetiyek çawa çê dike. Dagirkerî koletî ye. Em çi nav lê dikin lêkin. Pênsit nava lê dikin. Bi navê dîn, bi navê îdeolojî. Em evî realîze bikin, evî normalize bikin, hemî derevin. Di dîroka Ramanê de du çeşit însan heye. İnsanê azad, insanê kole. Ew qas. Wekî din ew çîn mîn hemî li ber vê dabeşkirinê de derew derdikevin. Hûn ji kîjan milletê dibin bibin hevalên hêja? Hûn Türk bin, Alman bin, Kurd bin, Arab bin, ferq nake. Hûn ji kîjan sinifê dibin bibin? Ferq nake. Marx evî gelekî mübalağa kir. Yani karker û burjwaziyet û navbera wan da veqetena şexsiyet bi xwe jî di teoriya xwe da xwe rizand. Hevalê wî yekem ew dijî burjwazî teorî çê dikir, qaşo dijî kapitalizmî teorî çê dikir. Tabî ki rêza me heye pir tiştên baş jî gotiye. Hevalê wî yekem Engels bû. Eger Engels nebiya, eger derfeta ku Engels daye nebiya, eger fikir, îdeoloji her alî da. Lê hevalên hêja di navbera Marx û Engels da tekiliyekî pir ecêb heye. Bo mînak Engels ji Marx mezintir filozof e. Hûn hemî kitêbên Marx mêze bikin, du peyvên filozofî hûn nikarin bibînin. Marx yek ekonomîst e. Her tiştî xwe li ser ekonomiyê çêkiriye. Hemî jî ekonomî kiriye wek tiştekî pîroz. Mafê wî jî heye. Aborî bingeher jiyana ye. Lê bi tenê aborî însan çê nabin. İnsan bi tenê aborî xwe nade şekil kirin. û bi xwe jî baş e. Tirkî gotibû altyapı, üstyapı yani bingeh yani berhemdan yani şeklî jiyana berhemdanê tesîr çê dike li ser şexsiyetê. Lê ev tesîr daîm ne pozîtîf e, negatif çê dike. Yani cinav çîna karkera jî tu dikarî pir bênamusa bibînî, di nav burjwazî jî bibînî. Lê tu dikarî di nav burjwaziyê da însanê pir mezin jî bibînî, xizmeta însaniyetiyê kirine. Di nav feodalizmê da jî hûn dikarin kesayetên pir mezin bibînin ku ew xizmeta însaniyetê kirine. Mixabin Marx yan emrê wî têrî nekiriye yan ji rewşa wî. Lê Engels hinekî taybet e. Bifikirin Engels filozofek pir mezin e. Yani ew kitaba wî ya taybet anti-Düring. û wekî din ser anarşîzm, ser devlet, ser felsefeya devletê da Engels tiştên pir mezin nivîsîne. Lê ji ber ku vê demê Marx girîng bû û bi îdeolojiya bi bîrdoziya Marx dünya tev digeriya, îdeolojiyek nû çê dibû, Engels ji bo xatirê wî şoreşê ji kesayetiya xwe hemî da. Filozofiya xwe qeq girîng dekir. Xwe teslîmê Marx kir. Daîm digo em her yek azadin, em pir tişt diafirînin lê ez kemana min ê duyemîne. Yani berî Marx. Ne ku Engels ji Marx biçûktir bû, naxêr. Ji bo ku ew baweriya wan, ew îdeolojiya wan li dünya serkeve, yek ji wan li ber êdin tenezzül dikir û Engels aliyê aborî da jî Marx finanse dikir. Eger Engels nebiya Marx Londonê birçîna dimir, ji xwe jiyana wî ya dawî jî mîna birçîbûnê ye. Lê ew însan, du însanên azad, yek ji wana xwe kesayetiya xwe bi dilsozî xist xizmeta hevalê xwe. û hevalê wî jî heta dawî Engels ra rêz girt. Ev hevaltiya her duyan Marx û Engels dünyayê de pir kêm e. Di dîrokê de jî pir kêm e. Ji ber ku kapitalizm û bi taybet dagirkerî, em bijîn dagirkerî, kesayeta dikuje. Kesayeta orijinal dikuje. Hevalên hêja kesayet dînamoya jiyana însanî ye. Her kes li gor dînamoyekî dijî û ew dînamo ne temamî negatif e, ne temamî pozitif e.
اگر انسان کاری باش پر کرد علی باش پیش دکه. اگر انسان کاری پر خراب کرد علی خراب پیش دکه. مسئله اوایه. جبرویه که دابش کرنا یا تثبیت کرنا کسیتی ملت بندست به طبیعت ملت کرده حتی نه همی خلطیاتی کرد. چما لسر کسیت کرد او قصدشتان نویسینه دیسازی چما سرکفتی نبونه. جبر کو او تثبیت کسیتی نتوی به رنگ زانستی نهاتیه کرد. حزب کی چه بیه او حزب علی هزکی هاتیه مشاندر ام بیجن او علی سوویت یعنی علی سوسیالیزمی لگور خواه کسیت یک چکریه گو نده کرد چاویه شخصیت کرد چیه کنشوپیا و چی گو نده یکی کپیتالیست هاتیه پارتیه کی چکریه او جی لگور پره کسیت کرد چکریه یک دنجی رابیه حزب کی دینی بیه باوری بیه لسر بی چکریه والحاصل قتلیام سر ملت کرد نه تنی فیزیکی بیه قتلیام سر کسیتی چه بیه وسا چه بیه کو بفکرن حوالین هجا ایرو درف شما ملت کرده قد داگر کرک ظلم لبنکه قد داگر کرک هزا خدین سر آخامه اولورا داگر کرینکه ام مینا کو بدل جدل امی هرن جبو کو فروتنا برای خواه امی هرن خواه تسلیمی داگر کرا بکن تشتکی پر تراژیکه کسیتی امه دا پروبلمه که ام بخواه باور نینن ام به برای خواه به خوشکا خواه باور نینن به زاروکا خواه به داپیر و باپیرا خواه باور نینن ام خلکی را پر باور سده ما بیا چیه اف چما چیه بو چما امش بیا devji bernadin. Numuneki bidim emi hevdu başlan bikin. Hevalin heja dikkat bikin. Levi deri xeybi kesitine. Em tamamı rastı kısa dikin. U em tamamı jibo 5 milyon Kürt reyeki bibinin jibo yem tıxabdin. Beri 20 sala, 30 sala ya 40 sala em rabuna em bu çana gündeki bir çekdari ya vak revşen bir em bu çana ceki me bu gota em doza Kurdistan'ı dağcın. Em duxazın devlet ekser bıqaçı bikin. Xelki cimera çı bu gota. Dev babi me herkes kentiş bu gotana. Brahim, huşkamın, hundikarın, heza vetene, tank tene, arteşa vetene, nane vetene, cülübergi vetene. Hun çava devletçi bikin. Meclisi xaşkan em vet geliyor. Rast. Geleki Ali'de em balabın. Leve deri tişteki taybete. Çar perçe Kurdistan heye hevalenece. Bifkirin. Rojava, Basur, Rojalat u Bakur. Rojava ya heri buçke. Bakur ya heri mezne. Rojalat ahek mezne u berekete. Juma ko bigrin hatta serdeşt, Kırmanşah, velateki behişte. Basur disa busa. Ciye petrol, ciye o zinarın geçti guzara. Turizm bigre hatta şer. Her hünerin şerri hundkarın Basri Kurdistan karbinin, u pekbinin, u piyazı biskinin. Bala ve dikşini hevalenece. Em daim rexnetkin. Çıl bejin, herkes beje. Basuriyan Greydayı emperyalistan. Daim usadı gotun. Çavadı be, av kesin ku hundu bejin, keset yavan Greydayı hizin derveye, avana çava karide 6 sal, 7 sal, 7 sal, 2 sal, aheki rizgar kiri bigrin, u hatta iroj bimeşin. Çimal Basuri Kurdistan iro statüye ke edin adatını. Gelo Arap yan ji Basyan ji Türk'a baştır insanın. Yan şöreşkerin Basur ji Bakur baştır şöreşkerin. Çıkçı yan ciyayın Kurdistan'ı devriberin Kurdistan'a Bakur müsait nine. Nakhir hevalin heca. Mesele nine. Ser kesayete. Hond zanı ser kesayet. Saroki PKK Abdullah Öcalan pırtış kotiye. Pırtışı rast kotiye. Lemi xabın ev rastı bu xuj nekriye. Car bu xuji pır. Ev tişti kurek nekriye u bu xu peklaniye. Jiberçi. Şu cevi teni jine. Hevalin heca vakta dagir kerdik ve velateki. Teni ah dagir nake. Dini van, baveriya van, fikri van. Hestin van, evina van, her tişti van dagirdik. Befikirin on kurdaki mey bavermend binin, kurdaki mey sosyalist binin, komünist binin, çitin hemi binin. Ciyeki de asiydi ben. Ev çiye asiydi. Ev bi seri xwe bawer nakin ku bikarin bibin yekî İslam. Ew bi serî xwe bawer nakin ku bibin yekî sosyalist yan jî yekî liberal. Pir tiştekî ecêb e. Hemî tarîqet jî axame ve derk etiye. Çawa dibe. Devletên Araba, Tirka û Farsa heye lê tarîqata herî mezin ê Kurd he. Çawa dibe ew. Tarîqatên Kurdî Şeyx Abdulkadir Geylani tarîqata wî. Tarîqatê din
çawa dibe Nakşibendiyan. Ev her du tarikat dibistanên felsefê û hemî feylesofên û siyasetmedarên Tirka û Arab û Farsa jî feyz girtine, dewleta xwe ava kirine. Em orta welatê me de ji her du tarikat me îstîfade nekiriye. Em wernê Eleviyan bêje bikin hevalên hêja. Ocağên herî mezin, feylesofên herî mezin ji nav axa Kurdistan derketiye, ji nav Eleviya. Bifikirin. Çawa dibe ev? Baba Mansur, Cemal Avdelî, çawa dibe Sahak Sultan, evana filozofên Eleviyan e, Dede Garxin, Turbayül Merdîn e. Çawa dibe ev Orta Kurdistanê da û talibên wan, rêberên wan, her tiştî wan, bi hezaran ocak biborin, bi hezaran talîb wan henin. Tenê heştê ocağên rayber e henin. Mîna rêxistin, mîna devlet di nav xwe de çêkirine. Feylesofên mezin çêkirine. Lê wexta tê mesela Kurdistanê tune dibin. Ji Tirka re, ji Farisa re, ji her tişt re xizmet dikin. Wek Anadolu Alevî dibêjin, her tişt dibêjin. Çima nikarin? Feylesofekî mezin in, felsefeyekî mezin e. Tuhê de ji kesayeta problem heye. Ew Alevî bawer nake ez yek Kurd û Kurdistanê bimînim, aynı Alevîtiya xwe berdewam bikim. Bifikirin ji orta axî de derdkeve ew dibêje. Çad bîra mizanin, dema şêsta da dibistan çêkirin. Ew dibistan min berê jî gotibû hacî dubare bikim giring e. Ew dibistan zaroka heft heşt salî digirtin dibirin. Hevalên hêja heft heşt salî, heft salî, şêst salî ji dê û bavik zaroka bigire bibe. Milletekî tune dikî, haya me jî tune bû. Ji xelkê me jî digot pere tin naçe çerhebe, ji xwe zarokê xwe naxwaze bide xwendin. Nan û xarûn û nivîstin her tişt bediha ve dişandin. Çikirin zanî hevalên hêja li Bakurê Kurdistan. Parça herî mezin, potansiyelê herî mezin. Ewa ku bibe hesta netewêtiya Kurd, hemî şagirtê xwe şand wan dibistana, ew dibistana da zarok hemî hatin kuştin. Wana ve digeriyan malê wexta te bi Kurdî bana qise dikir şerm dikirin. Tirkî qise dikirin. Bi dayika xwe re bavê xwe re. Dayika wan Kurdî Tirkî nezanî, ewana Tirkî qise dikirin. Li vir carek din bavê xwe, rihê bavê xwe silav dikim, evî neşand. Ew em neşandin. Xwedê jê razı be. Em neşandin. Wî digo eger zanistî, zanistî, îrfan, perwerde, zanîbûn tiştên mezin in. İnsan ancak wana dikare mezin be. Çi dikin bikin zarokê xwe bidin xwendin. Lê eger ew xwendin, ew zanistî ji dagirkera tê, ew nekin. Kurdê cahil, Kurdê nezan, ji insanê ku ji dibistana dagirkera derbas bûye, mezintir e. Evê derê bavê min vî formülê dabû. Ez ê nav vî formülê eşkere bikim. Ji ber ku Başûrê Kurdistanê di nav yani bi wataya mezin nabêjim, wataya duyemîn dibêjim, Kurdî nezan li Bakurê Kurdistan dewlet çêkirin. Mîna dewlet hêç çêkirin. Çima? Dema ku Kemalîsta ketin dagirkerên Tirk ketin Kurdistanê, malbata belav kirin. Ew aşîrên ku ketine nav serhildanê hemî belav kirin. Şêx û Seyîd û mîrên me hemî belav kirin. Di civakê de hêzê ku rêvebirî dike, Aliyê Rewşebîrî, Aliyê Bawerî, Aliyê Pere, Aliyê Aborî, her tişt yê wî civakê dimeşîne kokê birîn. Civak bêserî iştin. Civaka mayî jî mîna xwe perwerde kirin. Bifikirin qetliyama herî mezin li Kederê çêbûye du ciyada, Agrî û Dêrsim. Asîmîlasyonê herî mezin jî di her du ciyada me hatiye çêkirin. Hevalên hêja. Mêze nekin, Agrî kelame ye, Dêrsim jî kelame ye. Lê asîmîlasyona Tirka yê herî xurt li vê derê çêbûye. Ji ber çi? Ji ber ku ew malbat hemî belav kirin û ew zaroka jî bi xwendina dagirkerî tune kirin. Îca wexta 10 sal, 20 sal derbas bû, hêzekî bixwaze serî rake ew çawa rabike? Ew tüfengê xwe ji ku bigire. Silahên makînalî lazim in, xwarin lazim e, bi hezaran pêşmerge. Yani sala şêsta da bi rastî jî hêzekî hebiya Kurdistan eger rabûna, ew rewşek ku Başûrê Kurdistanê heye, ana li Bakurê Kurdistanê çêdibû. Hûn dizanin Doktor Şivan û rehmetlî Saîd Elçî her du jî Xwedê rehma xwe li wan bike, ew her du şehîdên me mezin jî ji Bakur çûn ku hêzekî çê bikin. Tirka nehîşt. Tirka nehîşt. Eger li Bakurê Kurdistanê ji wî çaxê dema îlona şorişa îlonê li Başûr çêbû, li Bakur çêbûya, ana Başûr Bakur bûbin yek. Rojhilat jî aynı wisa. Piştî kuştina Simkoyê Nemîr hûn dizanin kuştina wî pir bi exlaqekî di Farsa de exlaq tin ez xwe jê pir tirsiyan. Simko pir tirsiyan. Yani qet serokekî me bigot ez dewlet jî dixwazim nikaribû. Dixwastin dewlet çê bikin.
Şeyh Said Efendi xwast, Xalid Begi Cibrî xwast, Elî Şêrî Nemir xwast, Ehsan Nurî Paşa xwast, hatta Seyid Rıza xwast û hemî xwastin. Şeyh Mahmud Berzencî nekarin. Ji ber ku çaxî hêz perçe perçe bûn. û yek jî plana mezin ê ser dewleta hebûn ew hemî rojhilata navîn parçe dikir, ême jî parçe kirin. Îja niha em werin hevalên hêja du kes em bifikirin aniha. Yani berî 20 sala 30 sala eger berî 20 sala 30 sala eger me bixwasta jî ew şert nebû ku em Kurdistana serxwebûnê çê bikin. Me gele pir bedel bi deva. Me daîba jî dîsa nedibû. Belê em teslîm nebûn lê hêza serxwebûnê avakirinê tu nebû. Îja niha ez tiştekî pir balkêş dibêjim bira hemî Kurd ser bifikirin. Qedera me li ser du însana maye. Aniha ez talabaniya qet nehesibînim servanezî cuda qise bikim. Îro Cemîl Bayek û Mesûd Barzanî. Ev her du birêz, ev her du serokên Kurda werin cem hev planek dayînin. Bêjin ya em çima koka hevtînin. Were em mîna Osmaniya bikin. Osmaniya beşekî xwe nêzîkî İngilîza kirin. Yani padişah Mustafa Kemal jî xwe nêzîkî Sovyeta kir. Lê her du jî aslında caşê İngilîza bûn. Werin em mîna cuda bidin xuya kirin, her aliyekî de em ê alîkariyê hev bidin, em devletekî çê bikin. İstanbul, aynı mîna me İstanbul wî çaxî İstanbulû ew dibên Anatolya du qet bûbû. İstanbul Vahdettin İngilîza îdare kir. Buvara danûstanbin kir, perîwan girt, alîkarî kir. û du jî İngilîza şer nekirin. Tirk dibên teslimgiya naxîr, planek bû. Mustafa Kemal şand Samsun ji wira şand nav Kurda. Ji ber ku Kazım Karabekir generalekî nêzîkî dîn bû Kurda jî hez dikirin. Yek jî tabi bi taybet hevalekî wî jî hebû. Yani di nav artişî de yê ku tekiliya wan nêzîkî heve. Yani tekiliya yani rêz dikire. Yani Kazım Karabekir li ber rêz dikire paşayek me Kurda hebû Xalid Begi Cibrî. û wekî din jî hebûn. Paşayê me hebûn. Ev hêzana ne biyana Mustafa Kemal jî qet yekî jî nikaribûn. Çi kir Mustafa Kemal? Bi alîkariya Kurda, bi lava kirin, bi hez kirin, bi name ewan Kurda kom kir. Tenezzül kir li ber Kurda. Hat Kurdistan got. Vaxt hat Erzurumê Mustafa Kemal di nûtûkê yekem çapa de he dibêje ez pir bi rûmetim xwe pir şana sîs dikim ku ez hatime Kurdistanê. Erzurum Kurdistan bû berê sed sal. Aniha li Erzurumê tu behsa Kurdistan nikarî bikî. Îja çi bû sedem çi bû? Me wan eşîra belav kir. Dagirkera belav kir. Ya mayî jî me belav kir. Bi navê şoreşkerî, bi navê sosyalîzmê ew axayî begin ku zarokê wan li cem menin. Em nanê wan dixwin, silahê wan bikartînin, me ew kuştin. Partiyên me Kurd eviya kirin. Çima gelo? Ji ber ku Kemalîsta baş dizanibûn. Di navbera sala 1900 heta çil qetliam kirin. Koka Kurdanî. Ji çil şûnda bi navê perwerde Kurda asîmîle kirin. Ji şeş şûnda tevgera Kurd çêbû hinekî pêş ket ew kirin bin kontrola xwe bin cep, bi navê cep Kemalizm, xetekê Kemalizm hêza mayî bi dest xwe tune kirin. Me bi dest bi axara me şer kir, bifikirin. Li Swêregê, li Mêrdînê, li pir ciya me însana kuştin. Zarokên axaya me kuştin. Ew axa ku yani eger di Çînên din çi qas nokêr bin cem dewlet, mamosteyekî. Mamosteyekî ji bo bi navê dewletê tê milletê xwe asîmîle dike. Ew axa jî aynî bû. Hatta wî çaxê hezba rizgarên tiştekî nivîsî bû. İsmail Beşikçî gere divî mijarê de helwestekî baş dayne. Rizgarî gotibû em destpêk de ji bo rizgarkirina dagirkera da welatê xwe ji dagirkera rizgar bikin, divê em ev fikrê Orhan Kotan bû û Mümtaz Kotan. Xwedê ji wan razî be. Yek çû rehma Xwedê û yek jî ma. Pir tiştekî ecêb e. Ez jî rizgarcî bûm. Me got madem em dewletekî serbixwe dixwazin. Devleta serbixwe gere herkes serxwebûnê bixwaze ku em bixwazin. Baş e. Gundî dikare bixwaze, karker dixwaze bixwaze, her Kurdek dilsoz û axa jî dikarin bixwazin. Em çima mafê axayan ji ortê rakin? Yani feodal nikar. Apê min hebû mesela. Pir îxna bûyî daviyê qet Tirkî qise nedikir. Bavê min, apê min yekî feodal bû. Li Bartoyê serokê belediye bû. Dostê hemî Kurd bûn. Serxwebûna Kurdistanê ez texmîn nekim kes qasî wî bixwaze. Xencî wî jî feodal hebûn. Me bi navê feodaltî wana bê tasfiye kir. Me Kurdê xwe welatê xwe kir Çolistan aliyê hêzda. Îja niha kes serxwebûn naxwaze.
هیز نما نه هیزا سوسیالیست الکریامت کن نه هیزا اسلامی نجیست هیزا مایک کبنه شوپیه ایجا نه حوال هیجا بالا خبر سر لباشری کردستانی او تشتی که ام رخنت کن دادی هم پچیک دبینن ام دبین işte aşiren herkes de hinazi او düşman çok kısa kem yok kısa kın fark ama düşman namine yani Erdoğan Barzani ile çıkacağım aynı bir zaman kısa kın baş hem de havala to Erdoğancı İbrahim to bu Erdoğancı hayata jitene kijan Türk ver eser tekili akab kurdara çeker beri bir siyaset ke Davida be pevin kat hazır kurda berşer ke Bakuri Kürdistan'ı kare bece aşirin zamçık tüne çelbece terörist bece bölücü de bece var değil mi berşer ke Başır çelbece de bece sen aşirin cephe var bu savgıtı herkes bu savgıtı çima biat bece jiberkum او هزال باشی کردستان رند خراب اون حزنا کن لی هینا اون ناتنه دهی خطک دهی یک آستوان اون ناتنه ویاسته لباشی کردستان او ستاتیا کاتیه چیکرن به پیشنگی فودال هاتیه چیکرن آریستوکراتا به مل مصطفى و عشیرندن ایجا چیل بیجن مثلا ام پرخاب چیل بینن ام چیل بیجن آمریکا نبیا باشی کردستان چی ندبون işte tu nezani vardine bilakis Başiri Kürdistan nebiye Amerika'nın karım bir kata Rozulat'tan abi. Bilakis seviye. Yani habuna Başiri Kürdistan ev haşte karasata Halepçe ve enfala nodu yek heza Kürda ve Arap vissa lehev khıstin ku edi Arap embejin kaidin şerri insaneti yorti rakırın. Yani Kürt serkeftin. Serveye ki dünya dit müdahaledir. İca embeci vidavi sabun. Peki haya ve heye havalin heca cahanekli kolnek küçük bükün sala hazar neslu çilu se çilu çar çilu pen çıkabidin. Havalin heca bir tane 2000 peşmerge. Mela Mustafa seçar aşiratan kom kırım. Süleymaniye Revin artışa kom kır hatta ravanduz hatta akri. 5-6 bajara da şoreş tespikir. Cakiti babakının evalinca. Artışı Irak tevli hevdbe. Tarumar dikin. Ev Kürdistan'a ki iro heye jü mezintir ah bedestikli. Bir peşengiya Mela Mustafa. Duhi şoreş de pırt tiştek acib heye. Ev aşir ev emdibicin aşir heza Kürda orijinale heza Kürdaya. Ji Rojlat, ji Musul, ji Bagdad, ji Rojava, ji Bakur gelek efser, serbaz, aşir tabi bun. Gotun şansı meye yekemine. Başı İngiliz'e mezekirin ki ev plan tekçe hatın bebektek mezin kirin. Aynı ev zulma kusatam Hüseyin'i kurda kiriye sala hazar neslu çilu çar çilu pencada iza gelek cihada çekirin. Ne tani Akriyo, ne tani Ahmediyo, hemi başırı kursan bin bomba değiştin. Vıssa kirin edi derfete jiyanı nema. Ev 4 sal hundu bejin ya Moskova önlerinde de bejin. Ev Berkadana Moskova'da bejin. Berkadan jinine onu bibinin. Mesela Moskova'yı çavaya. Ev mesela Moskova'yı Stalin tenezzül ekmezini gel Hitler kir. Xafrot Hitler çüpeş. Başımız halk mezekir ki Stalin malavan xarab kiriye. Hemi halk rabu piya Berkadan kir. Henek şey rızgar bu. Le ev çülü pencada karesata heri mezin çedi be. Edir reyavan yan teslimiyet yan berdavame. Bele Mustafa iyice ev heza kadir edip dişe muhabbati. Jiber çizanin. Jiber ku Bele Mustafa ev xeteri dit. Zani ev dagirkeri vere aşira perçe bike. Vakta aşir perçe bun. Edin ne heza Bele Mustafa ne heza edina katiştek terina ke hemmi demin hemvalatin Iraki. Kameze bakın iro Başırı Kürdistan kiyan şahsiyet beyku heneki şerm bakın rahat bizim ez Irakime. Yeki Barzani nikar bir beje. Yeki Barzani vi got yekser ihanet akhyar malbat akhat ke. Çünkü malbat diroka malbat avi da Iraki bun tneye. Ev pergringe. İcam yaz kızan havalin hicab yek eskereke emme caradıcı baskırı bu em nahar romanavi demek nezikte çaptıkın. Ev esker biat beje. Esker aslen Kürde çar perçi Kürdistan şerkiyel Cemmele Mustafa'cı bazı ketiye desti Türk'a. Löve deriyle kolin dikedi beje mekhaleti kirli bakur.
ما ملتی خود روبری هیچ به دولت را دولت همه عشیر ما بلاف کرد بناویش پیشکفتنی بناویش سوسیالیزمی و ترکیه کلیویا قبول کرد نه بفکرم مار سر مثلا جمیل بایک و مسعود بارزانی آنها بیشتر بله ام پروژکت من هفن ورن ام نانکار الباکوری کردستانی یانجی لروجرات تشتکی بکن بگاوی ورن ام باشور روجرات دستمیت هایه و هزا مکی مزدون هیه هینا داعش هیه آلی که دا امریکا آلی که دا روسیه کار آلی کاریم بکه دنیا دزانه اف خط اف سوریه و عراق شکست عراق و سوریه تنیه در ساوی دا محقق اتوریته کچی به بری 15 سالا 20 سالا وزیر خارجی امریکا رایزر خان گوت روزی که وره روزلاتا ناوین ده دولت که جوان دولت یعنی داگرکره نگو داگرکر از بیشم سوریه ایران عراق جوانه یک تو بشکه بکوه مجبوره شیانا کردا نتوی درکوه و درسوانده تجیبه اگر نبو ایجار شر که مزن اوی چه به روزلاتا ناوین بلکه شر سیامین درکوه شر سیامین باور بکش خواده به نبونا دولت کرد اوی چه به جبر کن او ستاتیا که 100 سال چه کربون سخته بون دولتین دروا چه کرن ملت وی قبول ناکه ایرو روزلاتا ناوین دا هزا هری مزن هری پولیتیک کردن و پرتشتکی عجیبه یکو نها درباره دولت بونا کرده دا بریار دادن ریخستن این کرد نینن دولتی دنن اوا خطره آنا مسعود بارزانی و جمیل بایک دکارن بریار بدن و از جوان دا خواست دکم آنا هون دکارن روله کی دیروکی بلیزن رولا کازم Karabekir و Mustafa Kemal Mesut Barzani و جمیل بایک دکاره بلیزه بلی çava Mustafa Kemal tu cem Kazım Karabekir Kazım Karabekir vak hez mezintir bu Kazım Karabekir niye Kurdistan destekleri da bu sekrandır Mustafa Kemal kaç iştek bütüne bu bes serok bu taybetya bu siyaseti baş düzeni bu uzdana bu o siyasete August Comte Fransız pragmatizm per baş kardani ve çağı ev fikir peşketi bu ideolojiye ki çekir Mustafa Kemal o hat eğer dibêje kitap akra dibêje eger Kazım Karabekir liber Livaya Erzurumê waxta ez pêşwazî kirim bigirta bigota te digirim teslîmê İstanbul dikim Damat Ferit Paşa ji bo wî ji bo ferman dabû ku Mustafa Kemal bigire dîrok hat guert ew her du bi hev re siyasetek meşandin û Kazım Karabekir got ez emrê te dame ji ber ku hêza Kazım Karabekir li Kurdistanê çend bajara de hebû li siyaseta Mustafa Kemal dikaribû hem bi İngilîzara û hem jî hemî Türkiye û Kurdistanê da quvvet be çêbe çikir berî parastina xilafetê parastina dîn parastina eşîretan paşê mafên her du gel wek hev û paşê dewleteke Tirkiye Kemalîst ya nasyonalîst çêkir gav bi gav siyaseta xwe meşand û bi vî awayî dewletek çêkir rewşa ku Mustafa Kemal dewlet çêkiribû rewşa dewlet çêkirinê nebû ha dibêjin İngiliz alîkarî dikir herkes alîkarî dike waxta te rewşa xwe çêkir tu dibêzet ki tu dibî dewlet herkes alîkarî dike îro Cemîl Bayek û Mesut Barzanî werin cemhev bêjin em dibin dewlet alîkariya yekem belkî tirkej bike ji ber çi ji ber ku ew bibin dewlet bifikirin ana gerîlayê PKK û pêşmergeyê Başûrê Kurdistan werin cemhev mezintirîn hêz çê dikin bawer bikin qet artîşek nikare bikeve wê derê hûn bawer dikin dewleta Tirk bikeve bikaribe wana dagir bike bifikirin dewleta Tirk ket Efrînê kes qet rêxistinekî YPG jî daxîl bi hemî hêza xwe berxwedan nekir bes gelê wê derê berxwedan kir 6 roj mala wan xirab bû nekarîn û Efrîn ciyekî sape bû tenê bû ew werin çiyayê Kurdistanê ew werin Kobanî dagir bikin ew biçin Qamişlî dagir bikin ew biçin Bamernî û Rewandûz û Duhok dagir bikin erê hûn bawer dikin eger ev her du hêz were cemhev sozekî bidin hev bêjin Rojavayê Kurdistan ez Başûrê Kurdistan du em bi hev re werin cemhev bira Mesut Barzanî serok be bira Cemîl Bayek serok be çi dibe çi ferq dike nakin hûn dersa kesiyetî didin mirovatiyê hûnê çawa bidin ca ji bira bêjin kesiyetî û li vira jî çek bêjim bira kes tiştên nebûyî îftira neke divê em rastiyekî bibînin em Partî Demokratîk Kurdistan rexne dikin yê di Kurdistanê da yê herî pir rexne dikin Partî Demokratîk Kurdistanê
خلطیاوی جمع همیه زیرتره لی پارتی دموکرات کردستان ده همان دمیده گارانتی دولت کرده حوالی نیجا اویا جبیر نکن مالباته که بفکرن دکاره باف مالباتی دا پر خلطی بکه لی او ستوناوی مالیه رند خراب اوی باوی دستک دکی وقت برا خوشک برا دستک دکی پاش روز هات بیج باو تو نکاری تو بچه کرم آخو از مالباتی دمشتیم روش جمیل بایک پکه که پارتی دن و بارزانی و پارتی دموکرات کردستان جوسایه اگر قاسی مسقاله کی هستا نتویتی هبه و از اویاز بیجم وقت ایدئولوژی چپ نزدیکتر دی بینیم شخارا چپ فکره کی باشه چپ نه فکره کی خرابه لی چپی کرد باشه اگر سوسیالیزم به کرد شخه طبیعی سوسیالیزم یتیشن ملت کی دلسوز دلوانن اگر بفکری اسلام بیجی از ناو دینا دا یه هری باش بیجیم اسلامه لی نه اسلام عربا اسلام عربا جبو کشتنا میه اسلام کو براستی هم باورد کنی ای کردا علویتی جو سایه جی علویتی دلوانتر فکر هیه اما ای علویتی ها کردا میزه بکن علویین ترکا او یکی اسکره کی ترکا بو چه مدیر امنیتی مناوی جبیر کر کجا دا بو او انسان کردستان قصابیت کر قصاب بس صدان انسان کشتن میزه که علویتی بتنی سریقه پیش خورش ناکه سنتی به تن سر خود 5 قرش ناکه سوسیالیست بون نبون 5 قرش ناکه تو اگر نبی از تو کساتی خود بن پی بکی تو چه بکی مینا هری هر کس تی پیلیت که تره لی تو بری بیجی ازم باشی تو چه فکر بیجی دکاره خلط جی به لی او فکر تو دکاری تی خدمت ملتی خواه حوال انهجا گره هر کس بیا بفکره ایرول باشی کردستان ستاتوی که محیه او ستاتوی گره پیش بچه جبو پیش شناویجی دوی او جبو آواکرنا کسیاتیه که کرد بخبتن ناخبتن بخابن باور بکن ناخبتن گره بخبتن بو نمونه 27 ساله حوالی نیجا 27 سال و زاروکا پرورده کربا و زاروکی خوش پرورده کربا و امکانی به فلسفه کرد پرورده کربا و نها 27 سالی به ارتش کی نیست که 2-3 میلیون انسانی ما رو 27 سالی نه کانی و چما چی نکرد هن چما چی نکن آلیک ده پره آلیک ده ایدئولوژی مالا و خراب که پره به تنی سری خود تشتک نینه دولت به دلسوزی چه کرن چه قاسی ذاته به برابر جبر که دولت چه کرن تشتکی نرمال نینه دولت به دلسوزی چه کرن پاشی به سیستم تی بردوام کرن اگر تو دلسوزی چه نکی او دولت چه نابه اگر چه نبود تو نکار سیستمک جواب کی تکیزان سیستم آنی با ای داگر کره ویچ آقای پریت دلسوزیات اسکریات مرنات هر تش خدمت داگر کرد که حوالی نیجا پر تشتکی عجیبه پارتیا جمیل بایک برو بشه بخصا نرخی مرویتیت که او کیجان نرخی مرویتیه کو جملتی خوره بری آخه کی تمین نکه او کیجان نرخی مرویتیه کو انسانی خود تسلیمی داگر کردن وقت ایران بکه هر رو انسانی ممینا نرگس گچو کرین میمینا نرگزا ورن دارده کرون هم دای خود در نخینه حتی نا چما اف پارتی نکاریه پیوکی بشه چما وقتا دولت ترک کردستان بومبه باراند که یک مسعود مینا کو قضیه کی چه بیه قصد که چما نابجه تو نکاری آخام بومبه باراند اگر تو بحثت terörist ki, bahsa PKK ki, bahsa şervanit ki, orta İstanbul'u da henin. Çımanak ki İstanbul bomba baranak. Orta Ankara'yı da henin. Her derin velatı da henin. Türkiye'de o Kürdistan'ı. Çımanak çivandara bomba baranak. Abi, gere bejin. Gek Mesut, jive şunda vakit serok ekine tevi hareket bike. Halak yani etkarın bejim şövalyeyi davi ya dibistana barzaniyaya. Utuştaki demiş bejim, hevalin heca. Ava پر گرینگه هنه کت کارن دلی خواه بگرن متزه گوتو بابنی بیداما هوال نیزل باشوری کردستان ام رخنه بکن نکن ام درست ببینن نبینن زخواه شورش کچی بو آلیوی رخنه پر به آلیه شر نناس کرنا داگر کرا و آخا خواه رزگار کرن دا پارتی دموکراتی کردستان bu mala barzani bir taybet barzani. Viyad bejim dünyayı da beminakın. Ta neye? Jimra malbat ekibejin. Velatin ku mina Kurdistan hatiye parça kirin. Her aliyi düşmün ev bi şerri axaki bi dest bixine û ew bi parêze. Hûn nikarin jimra serok ekibejin her çar perçê Kurdistanê da gav bi gav geriyaye. Hele Mustafa'ya.
و جبر ویجی ملتی کرد پر جهاز کرد و لباکوری کردستانی جی نتویت به مل مصطفی دست بکر حوالی نیجا herkes kara که لی ev nayı vatayı ku em Parti Demokratik Kurdistan u kek mesut rexne nekin. Nay, em rexne dikin. Em rexne bikin. Ev rexna mecbu dilsoziye. Rica dikin hun partiyeki mühimin qedera Kurdistan'ı desti vedaya. Kurdara tenezzül bikin. Her bir Cemil Bayık kısa bikin. Lava bikin. Bıxa binin. Çi dikin bikin. Binin cemhev. Bir ev şxelki nan nexun. Nan ji başur biçer o ceva. Bir ev silah şxelki negrin. Hun bidin. Rica dikin. Ev dirok carekin dubara nabe. Eğer on her duya nekin, diroki per xirab ser ve beware. Ne Cemil Bayık jivi karasat rizgardı be, ne kek mesut. Jiber ku yek birayı mezine, yek birayı biçike. Eğer hon viya bikin, ev cahşidin hemmi temizdi be. Eğer hon viya bikin, ne Taliban istatkarın, vi cesareti bikin, u xıyanet bikin, herin kelkük bifroşun, ne Ali Bapir, ne Edina. Hon be hevdat kevin birayı biçük, bin nigivedat için. Aslen xıyanet tünel Kurdistan'da. Jiber xeletiyen mezin, siyaset bir netevi nabe, be hızrame nabe. Bu fikrin ez tişteki bejim. Ana kek Cemil belki godarit ke, ez gelek nezit evin astık. İnsan eki hecej, brasti insan eki fedekare. Li evana terin akın. Gelek insanın mehanın, be fedekari dest bekirne, li dizvalati harakat hizmetine kirne. Hun vaktat için hevali Cemil, hun için İran. Hun bu anak tizetkin, 3 saat, 4 saat ve berderidin sekinandın. Ve bercirdin. Jivara pırtışı xirabıcı bejin. Başe, hun çima peyveki Mesut Barzani kabulun akın. Yani hun terin hevler, çima evi nasın akın. Çima. Hun İran çavan astıkın, çima evi nasın akın. Ev tenezzüla kuvvetli İran kiriye ve sedi deh kiriba bu Mesut Barzani, bu Celal Talabani, Edin her çirbe, serok yani hükümet ne parti ve jvara tenezzül kiriba na hun bubun mina goştu hesti yek bubun. Hun terin liber İran bini barani da, liber baragehin wan da, komutan eki derke barak sebke bir saatin bini barani da sekinin, leontin başına da bizim caş. Ava işe. Ya nekin? Bese ihtiyacı bir devlet eki tünneye. Ya hun nabinin Fransa ve nastike, Sovyet, Rusya ve nastike, Amerika ve nastike. Kurdistan buya yek, sinur rabune, hun çıma hinacı cahşiyat yavan devlet etkin çıma. Havcana ke. Bona kek Mesut bejim. Kek Mesut'tu, jisseroki Irak, jisseroki İran, jisseroki Suriye, jisseroki Türkiye mezintir seroki. Hayata jitene. Jiber ku der doratte da du insanı ku jivi dünyayı fan biketene. Seroki mine heja, rica dikim. Hemmi şevirmendi kwa babece. Evana ne şevirmendin? Evana bar istiye tenin. De dünyayı da yekemin hez akıle. Yekemin hez fikir kirine. Ne teni bu insana? Jibo ajal acıyorsa ya. Ajalın küper başlı fikirin dijin. Ne ku ajalın pirmezin? Eğer bu sabah dinozor çıman acın. Lükader iman dinozor. Şer lükader iman şer tane bun. Ajalın ku dikarın sistema haberdam bikin ev dijin. İnsan jibosanın. Nay vatayı ku her hezi bir kuvvet mezin ev bijin. Saddam Hüseyin mezintir kuvvet tane bu. Diktatörek mina tane bu. Mina khada bu. Haşa. Kurbana khada be. Çe bu? Tane bu. Adalet, sistem, uha baver bun. Brez Mesut Barzani. Rica dikim. Jiz daroka şevirmen bigre. Jiz jinin Kürt şevirmen bigre. Jin dayka peşmerge ki. Tecrübe oyu gelek ki be insanı ku 5 serüberinde başların. Kazi biramı naçe. 15 jotmeh evari Serok Mesut Barzani daxyan ek perkaşta. Gotlu Kerkük'e yek kırdaki bir münezzi emi berxadan bıkın. Gotun ek rast bu. Çima nekirin? Çima ev şevirmen kısa nekirin? Serok emin ya vahak seneke yan sibezdu em devciz berxadani bernedin. Başı şevirmen dekra bu çıkır. Navi ne kazım bejim? Mühim cinine. Yani şoför eki taksiye Suedvandara tenlora şevirmen dibin. Havalıyca rabu çi guzanim. Go em ketine Irak çi bu kazı cimet kare bigre. Dama vi tiştiydi got. Evi keri, evi tiştiydi got. Le perdeyin gerilla u peşmergeyin Kürt. Arteşe İran belaft kire. Arteşe İran bu. Düssid insan ivan merin. Tarumar bu.
15 او ماکینه وانی که امریکا دا بو همی تک چون 6 شهید دان تو قربان وان پیشمرگه آبی نزانی نکه نزانین سوچ نینه تو وی تشتی نزانی تو مجبور نی به شهروندی برزانی تو کاری هر تش بکی هر کار انسان که کاری خو پر باش بکه پر باش کار بکه حوالی نیجا بفکرن اتشتکی بیشن و اول بر داوی از بیا قصد کم برای طبی خلق کار ارتش بیجه من چی گوتو به حوالی نیجا جی پراتکا خواه قصد کم من 3 جارا روشا سرخابونی دید او 3 جار جی من مال و مالبات خواه بردا افچم جوان هیزا یک جوان هیزا مبو حزب رزگاری بو نود یک دا کنگره که چکرن هیویه که مزن چه بو من در جی به هرتش بردا و افچم یاد نود سیادا مجلسا نتوی بو اوی پکه کشید کرد از دیجی پکه بو آنها جو سامه همی فکری می رخنه کم فکری پکه که جبو شر باشه لجبو سیستم آویا شر باشه سیستم آویا دیسیپلین و فدکاری باشه لی سیستم آوی کردستان چینا که ادزانم سیستم آوی کردستان چینا که گره و بو گرنه او گره جبو چکرنا کردستان خواه نوه تنظیم بکه از چون نود یک ما کنگره که چکر همی حوالن ما در دورا برای سرو که من تاسکوتان هاتن و پسندان من جوانا تشتی گفت حوالن ایجا گشکی زندینن دجین برای از من تاسکوتان جی حزد کم انسان که 6 سال امریکا بده کردستانی او که تشتک نکجی امریکا ده بسج بو من حرمت کم جرا لی خلط بو او انسان که در دوراوی رابون ساعتا پس نویدان ایش تزاد بوم از ماموسته بوم من اقنا ندبوم با آتاما لی داویدا چون مگو برابه اگر افجار چی بود کارم هر چیز بردم وقتا کردستان و سرخابون بو هر تش تفرعاته سبه شرطه که درکبه دچم هر کرده گره بستابه اول نتشتی پس نیه چاوا که ام جبو اداره مالا خواه بکن ترین قربتی دخبتن aynı vüssac emt karın jibo Kurdistan dev ji malbata xwe berdin herin tekuşin bidin. Çi ji me xwastbe were kirin ji be ku malbat û debara malbatê berdewam kirin geç yani idare malbatê kirin aynı tişte. Hevalên hêja yek serokê xwe rexne nekirin. Min ji wan re got rizgarî te nedibe. Hûn ê rizgarî te nebikin. Hevalên hêja 10 sal berê min got 10 sal şûn ew rizgarî çû. Ku derî ew rizgarî? Çima çû? نکو ایدئولوژی و خلط بو او کارو پرتش کربا حتی آنها دم رزگاریه آنها رزگاری وی چاقیجی دناب ریخستنا دا وک تفگره که انتلیکتویل وک فکرین اوریجینال پر باری دکشاند من بیاجی پارتی دموکراتی کردستان جی بیستیه من جی حوالی پیکج دی بیستیه دگوتن اوانا فکرین پر باش بیجن ام جوانا استفاده کن چا بو چما ریخستن چو جبر که حوالی نیجا کسایت پروبلم کسایت هیا او سروک دوراوی دا 5-6 کسه بون نیشترم رخنه بکن ایرو همی کتنه ناف تجارتیه دو جهر چی بردانه بونه دزمینه ممتاز کتن ابراهیم و ممتاز کتن مساکر و نیشترم رخنه بکن aynı sebebi düz peygamber sahabe باور بکن ایو که نایلن عبدالله öcalan وره رخنه کرن اگر خواهی نکه برای تجاره کردک تنی نمینه او تنی بیمینه عبدالله öcalan سبب دوستی من لیوی دزمینتی بکن Buna Mesut Barzani aynı tişti bejim. Av kesin ki iro saxtekari dikin der dora Mesut Barzani du kelime nabejin. Mesela yek jiwan ez bejim. Seroki min çed be brabbe. 10 birayim jî bimre. Ew qurbana birayim bin. Ew Pavel çawatî serxweşate. Birayê Nêçîvan Barzanî çi qas mezin dibe brabbe. Mezin e. Xwedê ramaxwe lêke, xwedê hêşad bike. تازیا وی سرخابونا کردستان مزنتر نینه او انسان سرخابونا که تو چه بکی اعلام بکی دا سکناندن تو تکاری دجمنتی نکی تو تکاری نکجی از بم تو گره باتا اعلام کرن او انسان ده نکر چما تازیا خواهد نی ام مثلا شخصی دا جهب دخیده نازم تازیا هف انسان که جمعه حقیقت دکه از وی عفو ناکم چوا مجارا کردستانی دا عفو بکن یا ام خواهد خواهد مزنتر دی بینن خواهد چه دی بیشه اوی کو باورمز جوانت پرسم خواهی دی بیجه از او سجو کل دیجی من حتیه کرن اتکارم عفو بکم برا کس بیوی فتوا نده او دستی مدایه اتکارم بشنم جنتی جی لی او کسی کو او ده که من حقی او ده که دن خواریه از نکارم اوی عفو بکم یا از نکارم خواهی نکار عفو بکم تو چواد کاری اول کرکوک او کچکین که آتنه تجاوز کرن او کرکوک که
ji destê me hat girtin ew keraset dest pê kir. Em her tişt berdin. Ew malbata ku ji bo serxwebûna Kurdistanê xwe întixar kir avêtina artêşê di Iraq û xwe zarok û zêç bi hev re tune kirin. Îro dewlet ew kerk û destê me dava aniha belkî Rojava û Kurdistana Başû bû yek em bibûn dewlet ji were xewin tê çûnkî hûn xwe nas nakin. Ez nas dikim. Bawer bikin ji xwedî aniha li ber Amerîka 3-4 planê wê heye. Plana yek statûya berê dewam ke. Plana du statûya nivî dewam ke nivî dewam neke. Plana sê Kurdistan belkî be ser bixe. Xelk serxwebûna we dike nav berdama xwe hûn nakin. Paşê çi dibêjin? Vaxta ev sujdar dikin. Mesela PKK'yan dibê tu bî Barzanîcî. Ew jî tu bî Apojî. Xwedê ya hûn çawa vaxta hûn hevdû re heqaret dikin nebêjin Barzanîcî, nebêjin Apojî. Bêjin Kemalîst, bêjin Basî. Evan nabêjin. Barzanîcî bûn jî, Apojîtî jî, êdin jî eger xizmeta Kurdistana serbixe bike şeref e. Aynı tişt da serî min. Demek dezgeha me hebû. Ew dezgeh li başûrê Kurdistan me xebat dikir. Serê carî tehê mize dikir. Serokekî partiyekî dibêje ez filan partî kêm tixwe. Yani kes neyê. Ama aynı kes Kemalîstek bînî deyên xwe dernaxînin. Hevalên hêja. Ji bira kes jî bîr neke. Partî Demokratîk Kurdistan û PKK îro kilîda Kurdistanê ne. Eger ev ya kirin, tabii ki ez wana nakim yek. Sûciyekê zêdetir e. Îro PKK'ya pir fedakarî kirine lê pir jî malwêranî kirine. Ger ev ya nekinê dî. Hele ew gotina wan ku ez em dijî Kurdistana serbixwenin ew yani merû naxwaze kelime bêje xirabtirîn kelime ye. Dev jî wî berdin. Lê ev nayê watayê ku ewana dijî Kurdistanê ne lê ewana jî yekser Kurdistanê diparizin. Na ez dizanim di nav PKK da jî bi hezaran însan henin ji min jî zêdetir ji KDP'yan zêdetir dikarin partî bixwazin. Serxwebûna Kurdistanê bixwazin. Lê ji bo wî divê berê her tiştî serkirde dilsoz bin. Serkirde cesûr bin. Serkirde aqil bin. Ji bo wî jî gere şêwirmendên wan, fikirbazên wan û hevalên wan dilsoz bin. Nebin dijminê dagirkera da bixebtin. Niha mesela bifikirin li Hewlêr du kadrên mezin ê Partî Demokratîk Kurdistan hat kuştin. Ew hatin girtin. Kes ew şopand. Do wan roja çûn bombebaran kirin. Kê ev ta Süleymanî hesab didin û alîkarî didin birayê xwe didin kuştin. Baş e. PKK helwestek danî. Ew qas însanê me tê darda kirin. Hûn çawa tenezzül dikin? Hûn viya tenezzül bikin. Hûn bawer dikin. Eger hûn li ber hevdû mesela em bêjin Cemîl Bayek sibê rabe biçe Cem Mesûd Barzanî bêje serokê min. Ez partiyekî cuda me. Ez muxalifê te me. Mîna Zeynel Abidîn qiseke tiştek wenda nakî. Lê ez ê hemî hesabê xwe jî bixwazim. Lê ji projeya Kurdistana serbixwe tu çi dixwazî ez ê bikim? Gelo şerefa Cemîl Bayek kêm beyan zêde be? Şerefa PKK kêm beyan zêde be? Hêza PKK mezin beyan kêm be? Hûn dizanin PKK çiqas hêza xwe wenda kir bi vî propaganda dijî serxwebûnê ve? Ev dijî serxwebûnê dikare qet tiştek PKK ji ortêra nake lê ew fikir ew ji wan ji ortêra bike. Ez şiyar dikim. Ew axaftina Xetîb Dîcle hûn dizanin çi karesetek mezin çêkir herkes nalet pêtîne. û aynı tişt ji bo rexneyek din. Partî Demokratîk Kurdistan û birêz Serok Barzanî xwe nû bikin. Sîstemek nû çêkin. Eger hûn çê nekin em ê çê bikin. Ev millet 5 milyon Kurd e. Îro em bêderfetin. Îro em bêîmkanin. Fikrê me vicdana me berdewam dike. 24 saat eger em ji bo wî armancî bixebtin ew ê rojekî çê be. Lê çima em dem wenda bikin? Çima ew qas hêza we ji ortêra be? Çima ew millet mezintirîn bedel bide? Hûn bikin, em alîkarîya we bikin. Eger hûn nakin, em ê bikin. Ji ber ku kesayetiya me, kesayetiya Kurdî bêkê masî ye. Em dibêjin Kurd milletê mezintirîn dünyayê ye. Ji ber wê em li ber Kurdekî dikarin tenezzül bikin. Lê li ber Arab û Türk û Fars tenezzül nakin. Ew tenezzula me ji li ber Kurd, eger ew Kurdekî dilsoz û serxwebûnxwaz bebe, eger ew bibe xulamê xelkê, mixabin em ewî têxin nav refên xelkê. Ne ê me de. Ji bo wî yekê daviya bernamê da dixwazim tiştekî bêjim hevalên hêja. Li vê derê gotina Mustafa Kemal ve dixwazim xilas bikim. Niha siyasetek li ber me tînin. Tu kêra qise dikî behsa dünyayê dikin, nizam reş dikin. Sanki dünya dibêje Kurdistan çê nebe,
و ام دخوازن وردنینه او سیاست بزانه بون مانیپلاسیونه مصطفی کمال اخافتنه پر باش بیجه دبی دکاره ولاتی ته ور داگر کرن ترسانه ته یعنی ارتشین ته دکارن ورن بلاف کرن حتی سروکین ته دکارن دنا خیانت دام دبیجه چدکن بکن او خونا برا ترکا دبیجه اصیل زاده اصیله هنج بو سرخابونی اگر و بریار دا هونی پیک بینن حوالین هجا مصطفی کمال ورا درو کریه تنج بو ترکا گوتیه ترکاسی کردا اصیل زاده نینن و نبنج لی ام همین ملت یک ببینن چوا ترک چوا عرب چوا آلمان چوا فرانسیس جبو سرخابونی خودی خونه که اصیلن وک به سالان به 100 سالان ما بدل دایه ام زیده جوان همیان زیده تر اصیلن لی ام تشه گره بفکرن امی سرکردهتی کردارا بیشن اگر و اب یک کر اگر و نکر امی بکن او کریارا ما بود چه بدل به امی بکن زردشت ورد بیشه دبی کیسری و دلسوز به جبو ملتی خود بخبته لبر وی اتحاد بکن اگر نکر هلوشن بیمین خوشیده بجی کردستان سر بخواه